Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандык мекендештер жана жалпы момун мусулман бир туугандар. Мына бул сиздер көрүп турган решетканын ичинде малды тирилөй тарта турган тараза бар. Бул таразага багылган букаларды жана уйларды кой эчки кочкорлордон бери тартып сатсаңыздар болот. Бул таразанын бир жакшы жери буга тарткандан кийин содагерлер алдап кетти, же болбосо дыйкандар алдатып үйдүн деген нерсе болбойт. Аларман дагы сатарман дагы бири-бирине ыраазы болуп кете берет. Бунун бир жагынан киргизесиздер дагы, бир жагынан малыңыздарды алып чыгып кетесиздер. Бул тараза так даана салмагын жана акчасын чыгарып берет. Ошону менен малыңыздарды кандай семиз баксаңыздар, же болбосо арык баксаңыздар, алган акчаңыздарга ыраазы болуп кете бересиздер. Ошон үчүн ушул тараза менен соода кылганды үйрөнүңүздөр, ушу таразага көнүңүздөр. Ошо наразычылык болбойт, бири-бириңиздерге ыраазы болуп кете бересиздер. Базарга келгенде дагы базардын баасын билбейт элем, же болбосо базарга канча убакыттан бери келе келем деген нерселер болбойт. Таразага тартасыздар, акчаңыздарды алып кете бересиздер. Биз бул таразаны азыр Ош шаарындагы Учкун мал базарына койдук. Биз Кудай кааласа Кыргызстандын бардык жерлерине коебуз. Өзгөн, Жалал Абад, Нокат, Баткен бардык мал базарларга коюп келе айтабыз. Малыңыздарды наразычылыгы жок, ыраазычылык менен сатып алсаңыздар болот ушу таразанын жардамы менен. 2020-жыл 5-июль Ош шаары Учкун базары. Мына бул сиздер көрүп турган бука 508 килограмм чыкты. 88 миңге бербей койдум дейт алармандарга. 2 кам 90-га бербедим дейт. Салмагы 508 килограмм чыкты. Азыр живой тартып көрдү таразага. 2 кам 90-га бербедим дейт. Урматтуу мекендештер, мына бул сиздер көрүп турган малдарды живой тарта турган тараза Ош шаарындагы Учкун мал базарына коюлду. Ушул жерден малыңыздарды сата турган болсоңуздар, таразага тартып алып сатсаңыздар, эч ким нааразы болбойт, алдап кете тургандар болбойт. Бул жерде тараза чечип коет баасын. Таразага тартып, баасын чыгарып, ушул жерден сатсаңыздар болот. Таразага тартканда күмөн болбойт. Ошо малыңыздарды кандай баксаңыздар, ошо мээнетиңиздерди таза алып кете бересиздер. Чайкоочулар жеп кетти, дыйкандар утуп кетти деген сөздөр болбойт. Ошо точно баасын чыгарып берет тараза. Ушул таразага тартып, малыңыздарды жакшы баага сатсаңыздар болот. Бул тараза Кудай кааласа түштүк жергесиндеги мал базарлардын бардыгына коюлуп атат. Мына Учкунга коюлду. Кудай кааласа өзгөнгө дагы коебуз. Бардык жерлерге коюлат. Да буканын баасы канча деп атасыз? Жашы канча бунун? Мына 2 тиш бука 75 миң сом дейт. Жашы 2 тиш. Акчасы 75 миң сом. Ака, буканы канча деп атасыз? Жашы канча болуп калды бунун? Мына буканын баасы 85 миң сом дейт. Тиш бузду дейт жашын. 85 миң сом баасы. Жапалак мал базары ачыла турган болду да 4 миңден ошону ham реклама кылып коюш керек.
Çapalak bolmalarım mı? Bazarkom'un nomeri bize silmeyiz mi? Bazarkom'un nomeri yok. Az gelemez ki. Az tak veremem. Buqanın bağısı qancha da otasi aka? Yaşı qancha olib qoldi? 1,5 yaşar mı? 65 deysizmi? Mına buqanın bağısı 60 ming so'm deydi. Yaşı 1,5 yaşar bo'lib qolgan. Buqa. Bağısın 60 ming so'm deb otamiz deydi. Sizlerge bir yaşar turpoqtordun balарын bilip bereli. Ya mına bağısı qancha ekan ukam? 85. Yaşı qancha? 4 yaşar buqa. Bağısı 85 ming so'm deb armab turishadi satarmanlar. 85 ming so'm. Dört yaşar buqa. Buqanın bağısını aytib qo'yasiz aka? Nanın bağısı? 40 ming. Ne olacak? Onu 45 diyor. Bir yaşar turpoqlar ha? Mına sizler görüp turgan turpoq 40 ming so'm deb atat, bir yaşar turpoq ekan. Narxı ortoqosu 45 ming so'm deydi ona. Bul dele bir yaşar, biraz çoğuroq ekan. Bunavisi 40 ming so'm, bunavisi 45 ming so'm. Bir yaşar turpoqlar. Buna qancha ekan to'qol? Mana to'qoldagi 40 ming so'm ekan, bul dele bir yaşar turpoq. Bir yaşar erkek turpoqlarning bağlari shunday bo'ladi. Dura kaldı o. Aq turpoqning bağısı qancha ekan? Aktır koktu 40 da atas. Uzun turpoq ekan ha? Masa sonu. Bir yaşar. 40 ming so'm deydi, bir yaşar turpoq. Paroda cho'ng'oy turgan turpoq ekan, uzun. Bağısı 40 ming so'm. Yaşı bir yaşar. Ne Qashqanizchi? Kaşkanı 45 da atas. Bunu niye 40 deysiz, bunu 45, niye 45 deysiz? Koyum. Ak devlet. Aa. Kaçık açma. Onun üstüne arı bırak. Sen ekmek kasına. Mına Qashqa turpoq 45 ming so'm deydi. Mına qara. Bunu aq deb kishini arzonroq so'rab atishdir, biroq cho'ngroq ekan. Mına qara 45 ming so'm, biroq kaltaroq. Akamlar qancha dotasizlar bo'zdi? 40 ming bo'lay. 40 ming so'm dotasiz. Yashi bir yasharmi? Dur o'tib qoldi yashar. Mana qizilingiz qancha? Qizim 45 ming. 45 ming be. Puldalar bir yashar ha? Bir yarım yashar bo'lib qolgan bu. Narxingizchi? Buldalar 40 ming so'm, to'qol ekan, to'qol qara turpoq. 40 ming so'm, o'rtada qizili 45 ming so'm. Narxi eko bir yashardan navul qizil 1,5 yashar bo'lib qoldi deydi. Qancha oldi shu aldinglarmi? Qancha? 43. 43 ming so'm kami bor deydi navul. 1 yashar turpoq ekan. Targ'il turpoq. Bahası 43 ming so'm, kemi var.
Мынау сіздер көріп тұрған қара торпоқтың бағасы 45 000 сом. Енді қараның жашы қанша болып қалды? 1,5 жашар екен, а? 45 000 сом дейді. Жашы 1,5 жашар. Avamlar qancha dodaspazim? Mala ekan, ha? Jashi 1,5 jashar? Torpoqning bahasi 40 000 so'm deydi. Jashi 1,5 jashar, tusi mala deb qo'yadi. Bo'z buqani. Bahasi 40 000 so'm. Men alam. Bu yoqda qada, bu yoqqa o'tdi. Aka, bu torpoqlarning ақшасын qancha deysiz? Ekoy birdeyli? Ha, Egasi yo'q hozir. Egasi yo'q ekan bularning. Birovga qarmatib ketdik deydi. Aka, bundan bahasini aytingchi. 45 000 so'm. Jashi qancha? 1 yaş 3 oy. 45 000 so'm. Kemi var deydi. 1 yashar 3 oylik torpoq. Qara erkek torpoq ekan. Narxingiz qancha? Bo'ya boshlandi. Ekoy birdeyli 45 dan. Bo'ldi 45 000 so'm. Bunun dele jashi 1 yaş 3 oy. Torpoqning bahasi qancha ekan ukam? 40 000 kam bor. Jashi? Yaşı 1 yaşardan kichkina o'tib qolgan. 40 000 so'm kemi var deydi. Jashi 1 yashardan az-maz o'tib qolgan torpoq. So'rayverasizlar. So'rayverasizlar deydi, kemi bo'ladi deyapti. Hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli bozorchilar, bizning bu tartilgan videolarimiz bez montaj ushul tartilgan bo'ydan chiqadi. Videoni zapisni bosgan bo'ydan pauzada qilmaymiz. Agarda kimdegim men ostimdan chiqib qolsangizlar, bizden malды tartpayla qo'y deb baholарын aytmay, anday-munday bo'lsangizlar, o'sha pryamoy YouTube'ga chiqadi, xafa bo'lmangizlar. Blogerlarga o'xshab biz yomon yerlerin alıp жақсы yerlerin chiqarmaymiz. O'sha qanday tartilsa, o'shal bo'ydan YouTube'ga pryamoy chiqadi. Meni tartpayla qo'ychi, malды tartpayla qo'ychi, baholарын aytmay, qatığanlar xafa bo'lmangizlar. Tuğanlar eskertib qo'yayın bozorchilar. Жаман сөз сөйлесеңіздер дағы, жақсы сөз сөйлесеңіздер дағы, прямой біздің каналға шығады. Андамесе, саламатта болыңыздар, тынч болыңыздар, емки берүүзден көрішкөнчө аман болыңыздар.